Ese wari uzi ko nubwo indege zikora impanuka gake, ziri mu mpanuka zahitanye abantu benshi? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impanuka z'indege zikomeye cyane zabayeho mu mateka y'isi, zagiye zihitana ubuzima bw'abantu benshi, zigahindura amategeko y'umutekano mu by'indege ku isi hose. Nubwo indege ari bwo buryo bwo gutwara abantu bufatwa nk'ubufite umutekano kurusha ubundi, hari impanuka zagiye zibaho zigatanga amasomo akomeye ku ikoranabuhanga n'imicungire yo mu kirere. Mbere tujye kubanizwa Abudu Bw'Iyi Neza TV, subscribe kugira ngo tubashe kubana natwe. Ikindi ngusaba uje kujya muri comment urebe comment twakomeze, urebe following WhatsApp, niyo tuzajya duhuriraho cyane mugatanga ibitekerezo ndetse niyo tuzajya tunamenyera ikijya mbere. Duhere ku mpanuka ya mbere, impanuka ya Tenerife, Espagne, yabaye mu 1977. Impanuka yabaye ku itariki 27 Mutarama 1977, aho yabereye ni ku kibuga cy'indege cya Tenerife muri Espagne. Hapfuye abantu bagera kuri 583. Iyi mpanuka y'indege yahitanye abantu benshi kurusha izindi zose mu mateka. Indege ebyiri nini za Boeing 747 zagonganiye ku kibuga cy'indege kubera itumanaho ribi hagati y'abapilote n'abagenzuzi b'indege. Igihu kinini cyari ku kibuga cy'indege. Impanuka yatumye hahindurwa cyane amategeko y'itumanaho mu ndege azwi nka Aviation Communication. Kabiri, impanuka ya Japan Airlines Flight 123, ntabwo izwi nka Japan Airlines 123, yabereye mu Buyapani 1985, iba tariki 12 Kanama, aho yabereye umusozi wa Mount Takamagahara mu Buyapani. Abapfuye ni 520, harokotse 4 gusa. Impanuka yatewe ikibazo gikomeye cy'ikoranabuhanga cyateye indege gutakaza igenzura. Ikosa ryari ryarabaye mu gusana indege mbere. Niyo mpanuka y'indege imwe yahitanye abantu benshi kurusha izindi zose. Impanuka ya Shark Dadri yabereye mu Buhinde 1996, ni ku mwanya wa gatatu. Yabaye tariki 12 Ugushyingo muri uwo mwaka 1996. Yabereye muri Shark Dadri hafi ya New Delhi. Abapfuye ni 349. Indege ebyiri zagonganiye mu kirere kubera kudakurikiza amabwiriza y'uburebure altitude, itumanaho ribi n'ubumenyi buke mu Cyongereza ku bapilote bamwe. Ibi byatumye indimi n'amahugurwa y'abapilote bikazwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Kane, impanuka ya Air France Flight 447 yo inyanja ya Atlantique muri 2009. Yabaye tariki ya 1 Kamena muri mwaka 2009, yabereye mu nyanja ya Atlantique hagati ya Brazil n'Ubufaransa. Hapfuye abantu 228. Indege yaguye mu nyanja kubera ibikoresho byapimaga umuvuduko byangiritse. Abapilote bananiwe gusobanukirwa ikibazo cyihutirwa. Impanuka yatumye hahindurwa amahugurwa y'abapilote ku bihe by'ikoranabuhanga ryananiwe. Gatanu, tugiye kurebera hamwe impanuka ya Malaysia Airlines Flight MH370, yabaye muri 2014. Yabaye tariki 8 Werurwe muri mwaka 2014, maze aho yari igiye Kuala Lumpur, yari ivuye Kuala Lumpur ijya Beijing. Abari mu ndege 139. Iyi ni imwe mu mpanuka z'indege zitangaje cyane mu mateka, kuko indege yazimiye burundu nta bisobanuro byuzuye byigeze biboneka kugeza n'ubu. Bitumye isi itangira gutekereza gukurikirana indege mu gihe nyacyo, real time tracking.
6. Impanuka ya German Wings Flight 9525 mu Bufaransa muri 2015 yabaye tariki 24 Werurwe muri uwo mwaka, aho yabereye ni mu misozi ya Alpha mu Bufaransa, hapfuye abantu 150. Impanuka yatewe n'umupiloti wari ufite ibibazo by'imitekerereze yagambiriye kugusha indege. Nyuma yayo amategeko isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe bwa pilote yarakajijwe. 7. Impanuka za Boeing 737 Max muri Indonesia na Ethiopia 2018 na 2019. Lion Air 2018 Indonesia hapfuye abantu 189. Naho Ethiopian Airlines 2019 Ethiopia hapfuye abantu 157. Izi mpanuka zombi zatewe n'ikoranabuhanga MCAS system ritarumvikanye neza, kubura amahugurwa ahagije ku bapilote byatumye indege za Boeing 737 Max zihagarikwa ku isi yose igihe kinini. Abavandimwe, izi mpanuka z'indege zikomeye zatweretse ko Costa Rica rishobora guteza ibyago bikomeye. Umutekano mu ndege ushingira ku ikoranabuhanga, ubumenyi n'imyitwarire y'abantu, ariko nanone buri mpanuka yazanye amasomo mashya, ituma ingendo zo mu kirere zirushaho kuba nziza kandi zifite umutekano kurusha mbere. Murakoze kunyumva. Niba mwakoze iki kiganiro mukande like, musangiza abandi kandi mwiyandikishe mukora subscribe. Nari Abu Dhabi, ni Habineza TV, home of news, happiness. Ndabakunda.